So please welcome, we are honored to welcome Pastor Leke Sanusi, the Continental Overseer in Europe of RCCG Church. Thank you, sir. Praise the Lord. Sláva Pánovi. Please be seated. Nech sa páči, posaďte sa. I stand on the existing protocol Takže and I honor all our leaders. a chcem dať podľa protokolu úctu všetkým našim vedúcim. Thank you for this privilege. Ďakujeme pekne za to privilegium. I don't take it for granted. Skutočne nehovorím to len tak, May the Lord bless you mightily. ale nech vás Boh veľmi požehná. In Jesus' name. V Ježišovom mene. On Thursday, 4 days ago, just 4 days ago, 4 Thursday, dní dozadu, štvrtok, Pastor Adeboye, pastor Adeboye, who will be speaking later on this evening, ktorý bude dnes večer k nám hovoriť, is my leader and spiritual father. je mojim vedúcim a mojim duchovným otcom. He was preaching in Madrid, Spain. Kázal v Španielsku v Madride And on that night, a v ten večer, when he started his sermon, keď začal kázať svoju kázeň, he asked all of us to shout hallelujah. požiadal nás, aby sme všetci zakričali haleluja. We all shouted. A všetci sme zakričali. 24 hours later, O 24 hodín neskôr, on Friday, v piatok, it was time to give testimony. bol čas na to, aby ľudia vydávali And a svedectvá. woman came forward A vyšla jedna žena and testified a vydala svedectvo, that she was suffering from a very serious disease. že trpela na veľmi vážnu nemoc. But when Pastor Adeboye said everyone should shout hallelujah, Ale keď pastor Adeboye povedal, že všetci zakričte and haleluja, she shouted, ona zakričala our disease disappeared completely. a úplne odišla od nej tá nemoc. No wonder, therefore, no wonder, God says Žiadny div, in Psalm 47, v Psalm 47, verse 1, 27. žalm, verš 1, because everything God asks us to do lebo všetko, čo Boh od nás chce, has a purpose. nás žiada z nejakého dôvodu. And because He's a God of wonders, A pretože On je Bohom divov, when He asks us to do something keď On nás požiada, aby sme niečo spravili and we obey, a my to posluchneme we should expect wonders to follow. a nasledujeme to, čo povedal, In Psalm 47, v žalme 27, verse 1, prvý verš, God says, Boh hovorí, clap your hands, že tlieskajte rukami, all you people. všetci ľudia. He says also, Tiež hovorí, shout to God kričte k Bohu with a voice s hlasom of victory. víťazstva. Those who shout to God Tí, ktorí volajú na Boha with a voice of victory s hlasom víťazstva, can never suffer defeat. nikdy nezažijú porážku. Rather, they will have victory Radšej nech máme over víťazstvo sicknesses nad chorobami, and over the powers of the devil. nad mocou diablovou. Therefore, now, A preto aj teraz I believe verím tomu, somebody is going to testify že niekto z vás vydá svedectvo of a miracle o zázraku. simply by obeying the Bible Jednoducho tým, že budeš poslúchať shouting Bibliu to God a budeš kričať k Bohu with a voice of victory. s hlasom víťazstva. If you are that person, Ak si touto osobou, I want you to shout the loudest you can. chcem, aby si zakričal Shouting najhlasnejšie, hallelujah. ako len vieš zakričať Can you haleluja. rise on your feet and Takže shout postav sa na nohy a hallelujah? zakrič haleluja! Hallelujah. Haleluja! Now tell your neighbor, Povedz svojmu susedovi, because of my shout, pre môj krik the Jericho walls aj hradby Jericha before me predo mnou have become level grounds. sa stali zemou. Sicknesses have disappeared. Choroba zmizla. It is my turn Toto je môj čas, to give testimony. aby som vydal One more svedectvo. time, shout Ešte raz hallelujah. zakrič haleluja! Please be seated. It is done. Už je hotovo, tak si môžete Acts sadnúť. chapter 2, Skutky 2, 1 to 4. 1 Acts chapter 2, až 4. 1 to 4. Skutky I 1, will read quickly. Skutky 2, 1 až 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. Verse 3. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, čo by ako jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával vysloviť. I will be speaking for the next 12 minutes of my time Takže nasledujúcich 12 minút môjho času on the topic, budem rozprávať na send tému your fire again. Zošli svoj oheň znovu. Say with me prophetically and prayerfully, send your fire Povedz so again. mnou prorocky a s tým modlitebným nábojom, že Bože, zošli znovu svoj oheň. Let us pray. Pomodlíme sa. Holy Spirit, please breathe upon your words. Svätý Duch, prosím ťa, fúkni na tvoje slova Confirm the preaching of your words with signs and wonders. a potvrď tvoje slovo divmi a zázrakmi. Take all the glory, my Father. A zober, Otče, všetku slávu z toho. In Jesus' V name. Ježišovom mene. Let there be light Buď svetlo, can also mean let there be fire. môžete znamenať buď oheň, The power that propels light is fire. lebo tá sila, ktorá vyprodukuje svetlo, je oheň. Generally speaking, Vo všeobecnosti povedané, fire is used for solving different kinds of human problems. že oheň slúži na riešenie rôznych druhov ľudských problémov. Engines are powered by fire. Motory fungujú skrze oheň. And the bigger the fire, the powerful the engine. Čím je väčší oheň, tým je silnejší motor. From heating up our homes during winter Aj vykurovanie našich domov v zime and cooking our food, a varenie našich jedál, we need fire. na to potrebujeme oheň. But when we say send down your fire again, A keď hovoríme, že znovu zošli dole svoj oheň, we are speaking of divine fire. hovoríme o tom svetom, božskom ohni. Divine fire Tento Boží oheň is the manifestation of God's presence je manifestáciou Božej prítomnosti and His power a jeho moci in our lives, v našich životoch, in His church, v jeho cirkvi and in our nation. a v našej misii. Hebrews 12:29. Židom 12:29, Hebrews 12:29 Židom 12:29 describes our God opisuje nášho Boha as the consuming fire. ako spaľujúci oheň. On the day of Pentecost, A na deň letníc, Acts chapter 2, Skutky 2. kapitola, divine fire fell on the Christians. tento Boží svätý oheň zostúpil na kresťanov. After that experience, A po tejto skúsenosti they never remained the same again. nikdy nezostali rovnakí. This afternoon, A toto po obede, that same fire will fall. ten istý oheň padne sem. You and I will never remain the same Ty a again. ja nezostaneme rovnakí. Just as fire A tak ako oheň is needed for human existence, je potrebný pre ľudskú existenciu a child of God or a Christian a ako Božie dieťa, ako kresťan, that carries fire ktorý nesie oheň, can never be ignored nikdy nemôže byť in zabudnutý, our world. ignorovaný v našom svete. When a cake is half baked, a cake, like birthday cakes, when you don't cook it very well, Ako nedopečený koláč. it is because the fire you used to cook it was not hot enough. Lebo ten oheň, ktorý si použil na pečenie toho koláča, nebol dostatočne silný. Today, Dnes there are many Christians je mnoho kresťanov, who are not hot enough. ktorí nie sú dostatočne horúci, That's because their fire is very low. pretože hladina ich ohňa je veľmi nízka. Today, Ale dnes the whole world celý svet needs fire carrying potrebuje Christians. kresťanov nesúcich tento Boží oheň. We need divine fire. My potrebujeme tento božský oheň.
Why do we need divine fire urgently? A prečo ho tak urgentne potrebujeme? Number one, Poprvé, we need divine fire potrebujeme tento Boží to oheň, preach the gospel aby sme kázali evanjelium and win souls. a získavali duše. After the fire fell on the day of Pentecost, Pretože vtedy, keď padol Boží oheň na deň letníc, Peter, that was fearful and a coward, Peter, ktorý bol taký ustráchaný a hamblivý, he preached one sermon. jednu kázeň kázal, 3,000 came to the Lord. 3000 ľudí sa obrátilo He k preached Pánovi. another sermon. A potom ďalšiu kázal kázeň. 5,000 were saved. 5000 ľudí bolo He spasených. preached another A sermon. ďalšiu kázal. They could not count the number of souls saved. Množstvo ľudí sa obracalo. That was A because to preto, the man who had no fire before že ten muž, ktorý predtým is nedisponoval now ohňom, carrying divine bol fire. mužom, ktorý niesol tento Boží I oheň. pray for you today A ja as sa I pray for modlím myself. dnes aj za seba, aj za teba. The fire Oheň, that will cause your word, ktorý the word of your mouth, pomaže tvoje ústa, to bring multitude to aby Christ. priniesol množstva ľudí ku In Kristovi. Europe, V Európe. receive that fire today Príjmi dnes tento oheň. in the name of Jesus. Mocno mene Ježiš. Number two, Po druhé, we need divine fire potrebujeme tento božský to oheň, heal the sick aby sme vedeli uzdravať and chorých cast out demons. a vyháňať démonov. In Acts chapter 3, Skutky 3. a man that was lame from his mother's womb, Muž, ktorý bol chromý od života svojej matky, he received healing prijal svoje uzdravenie, just because he encountered two people, pretože sa stretol s dvomi ľuďmi, Peter and John, Peter a Ján, who had just received divine fire. ktorí predtým prijali tento svätý oheň. They said to that man, Hovoria k tomu mužovi, gold and silver they did not have, že zlato a striebro nemáme, but divine fire ale tento Boží oheň, they had. my ho mali. Listen to me, friends. Počúvaj ma, priateľu. Money may answer all problems. Money may answer to all problems, Peniaze sú odpoveďou na všetky veci, but money cannot solve all problems. ale nevedia vyriešiť všetky veci. There are problems Sú problémy, that no matter how rich you may be, ktoré nevedia byť your vyriešené money and your wealth, bez ohľadu na tvoje cannot bohatstvo solve a the peniaze nevedia byť vyriešené what the problémy world určité. needs today Čo svet potrebuje dnes, to solve our problem aby boli vyriešené jeho is problémy. not just gold and silver. Nie je iba zlato a striebro. The world needs divine fire. Svet potrebuje tento božský oheň. The reason A dôvodom, why millions gather prečo in Nigeria sa milióny vedia zhromaždiť v Nigérii, are the services conducted by Pastor E. Adeboye na tých zhromaždeniach okolo pastora Adeboyeho, is because je preto, divine fire pretože tento božský oheň is curing incurable diseases uzdravuje nevyliečiteľné choroby a and nemoci solving problems a rieši problémy, that money cannot solve. ktoré peniaze nevedia I vyriešiť. pray for Europe A ja sa modlím za that Európu, will begin to experience that kind of aby fire rovnakú skúsenosť s týmto ohňom sme tu mali. that will solve problems that Že no budeme technology riešiť problémy, ktoré nevie vyriešiť No technológia, science veda. can solve. In the name of Jesus. Mocno mene Ježiš. A woman living in England, A jedna žena žijúca v Anglicku, and I live in England. a ja tiež žijem v A Anglicku, few years ago, niekoľko rokov dozadu she was diagnosed with terminal cancer je diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba and given 3 months to live. a zostávalo jej 3 mesiace života. She said to them, Povedala to her ľuďom, family, her children, svojej rodine, deťom, they gave me 3 months to live, povedali mi, že už mám iba 3 mesiace. but my children buy me a ticket, Ale moje deti mi kúpili lístok send me to Nigeria, a poslali ma do Nigérie. take me to that redemption camp where Pastor Adeboye preaches, the altar. Zobrali ma tam, k tomu oltáru, tam, kde káže pastor Adeboye. She said, do Lagosu. I believe if I can get to that altar A ona povedala, že ja som úplne verila, že keď pôjdem tam and dopredu just lie down on that altar, a tam si láhnem God will heal me. pred kazateľnicu, Boh ma uzdraví. She boarded the plane. Takže- And went to Nigeria. Takže išla do lietadla a prišla do Nigérie. Got to the redemption camp.
prišla do toho went to the kempu altar, vykúpenia, išla pre tú kazateľnicu and she lay down on the altar for many hours. a hodiny tam ležala v Božej I prítomnosti. stand before you today to testify. A tak a ja ako svedok The stojím tu woman dnes pred vami, given 3 months to live, že tá žena, ktorá dostala iba 3 mesiace života, 9 years after the diagnosis, 9 rokov po diagnostikovanej she's nemoci, still alive, serving stále God. žije a slúži Bohu. Divine fire to heal the Boží sick. svätý oheň uzdravuje chorých. We need it urgently in Europe. My toto potrebujeme zapáliť v Európe. You will receive that A fire today ty in príjmeš Jesus' name. tento oheň v mene Ježiš. As I begin to close, A ako budem we uzatvárať, need divine fire my potrebujeme tento Boží oheň, to live as victorious Christians. aby sme žili ako víťazní kresťania. If we want to defeat Satan, Ak chceš poraziť satana, overcome principalities and powers, ak chceš premôcť tie duchovné mocnosti zla take the kingdom of God by force, a silou stiahnuť Božie kráľovstvo na zem and depopulate the kingdom of darkness, a vyľudniť kráľovstvo temnoty, we must become fire carriers. musíme sa stať nositeľmi tohto ohňa. We must become like Paul the apostle. Musíme byť ako apoštol Pavol, In Acts chapter 28, ako v 28. kapitole skutkov. Paul was beside fire, Paul bol pri ohni, warming himself up. And Satan came like a snake zohrieval sa pri ohni a Satan prišiel v podobe hada to attack Paul. a napadol Pavla. The snake fastened its mouth on the hand of Paul A tá zmija sa put poison in his. skrútila úplne na jeho ruku, aby jed vpichla do jeho tela. And the snake was a poisonous snake, so people were waiting to see Paul fall down and A die. ten had bol nebezpečný, jedovatý had a oni čakali, že padne na zem mŕtvy. But the divine fire Ale tento Boží svätý oheň, that Paul was carrying ktorý niesol Pavol v was sebe, too much for the snake. bol príliš silný na toho Paul hada. shook the snake into the Pavol ho fire. striasol do toho ohňa And Paul did not feel any harm. a vôbec nebol zranený, Because it is written, pretože je napísané. he makes his angel spirit. God makes his angel spirit and his ministers flame of fire. Pretože Boh robí svojich služobníkov plápolajúcimi When ohňami. you carry divine fire of Keď God, nesieš tento svätý Boží oheň, every power of Satan každá moc satana will never be able to overcome you. nebude môcť premôcť Let tvoj me život. hear you shout hallelujah. Zakrič znovu haleluja! How can I carry divine fire? A ako môžem niesť tento božský oheň? One point. Poprvé, Let us return to the upper room. vráťme sa do tej vrchnej dvorany. What does it mean to return to the upper room? Čo to znamená vrátiť sa do vrchnej In dvorany? Acts chapter 1, they were Acts chapter Skutky 1. 1 They were in the upper room boli v hornej dvorane, when fire came. keď prišiel oheň. That is A because to je preto, the upper room tá vrchná dvorana is the place of the altar, je miestom toho oltáru, and there is no altar without fire. lebo nepríde oheň bez toho oltáru. Leviticus chapter 6, 6. kapitola Levitikus 12 to 13 12 až 13 tells us that much. nám hovorí o tom. Number 2, the upper room Vrchná dvorana is the place of worship, je miestom uctievania, prayer, modlitby and supplication to God. a podpory Boha. If you want divine fire, Ak chceš tento Boží oheň, return to the place of prayer, vráť sa na to miesto modlitby. the place of fasting, Vráť sa do pôstov. the place of calling upon the name of the Lord. Vráť sa na to miesto volania mena Pánovho. The upper room Vrchná dvorana is the place of one accord, unity. je miestom jedného akordu jednoty. The Bible says that they were in one accord in the upper room when the fire came. Biblia hovorí, že tam boli jednomyselne v tej That is vrchnej why I dvorane. love this kind of gathering. Preto ja mám veľmi rád aj tento spôsob, ako sa Because tu this is a garden of unity. zhromažďujeme, lebo náš Boh je Bohom And when we are jednoty. united A keď sme as zjednotení Christians, ako kresťania, God will hear our Boh prayers, bude počuť naše and modlitby Satan will have no a chance. diabol nebude mať žiadnu You are príležitosť. unstoppable Si in nezastaviteľný the place of unity.
v jednote, keď The kráčaš. upper room A tá vrchná dvorana is the place of baptism je aj miestom krstu. of fire. Krstu v ohni. Let us cry to God Kričme k to Bohu, baptize us aby nás pokrstil with fire. ohňom. The upper room Vrchná dvorana is the place je miestom of holiness, svetosti, living right, života spravodlivosti, obeying God. poslúchania Boha. The Bible says, Biblia hovorí, if you are willing ak budeš and ochotný obedient, a poslušný, you will eat budeš jesť the good dobré veci zeme. of the land. Dobré veci zeme. They asked a man of God a question. Je otázka, What is the key čo je kľúčom to revival? pre prebudenie. He answered, A odpoveďou je, there are 5 keys je 5 kľúčov to revival. pre prebudenie. Number 1, Prvý kľúč, prayer. modlitba. Number 2, Druhý, prayer. modlitba. Number 3, Tretí, prayer. modlitba. Number 4, Štvrtý, prayer. modlitba. Number 5, A piatý, prayer. modlitba. Another man of God. Another man of God. Ďalší Boží muž. I'm telling you true stories. Ja ti hovorím, ďalší Another príbeh. man of God. Jeden Boží muž. He had a reputation. Mal takú reputáciu, When he comes to visit you že keď príde a sa s tebou stretne and knocks at your door a zaklope na tvoje dvere and you open the door a for ty him, otvoríš mu dvere, when you are saying welcome, keď mu povieš vítaj, he will say to you, on ti povie. he will say to you, Povie ti, Brother Oliver, brat Oliver, are you still on fire for God? Are you still on fire for God? si stále plný ohňa pre Boha? And the answer we expect from you A odpoveď, ktorú od teba očakávame, to convince him that you are still on fire for God. aby si ho presvedčil, že si stále v ohni. He expects you to reply A on bude chcieť, aby si odpovedal. by saying, Tým, že povieš, Membro tokoto libraka zakata yada bokotoya. And he too will begin to pray in the Holy Ghost. Takže modlíme sa v That is jazykoch. how he knows that you are on fire Toto for je God. jeden zo znamení, že Rise si up on plný your feet, ohňa everyone. Svätého Ducha. Každý sa I'd postaví, like you prosím to hold ťa. your neighbor by the Chcem, hand. aby si chytil za ruku svojho Hold your suseda. neighbor. Drž svojho suseda. Look at your neighbor. Pozri na svojho suseda. Say, my friend. Povedz priateľu. Look at your neighbor. Pozri na Say, suseda. my friend. Povedz priateľu. Are you still on fire Si stále v ohni. for God? Pre Boha. How do you reply? Ako mu odpovieš? Mambroko soto lebrekete levraka shantala bragadeya levre nosuhika kuto libre neketelia arushka tavranege de remokoto libragatas.